Hari tariki 13 Ugushyingo 2024 ubwo hamenyekanaga inkuru y'umusirikare wa RDF w'imyaka 39 witwa searget Minani yari yarasiye abasivile bagera kuri batanu bose bahita bahasiga ubuzima. Nk'ibisanzwe njye ni Emmanuel Byiringiro, iyi ni Hoparyon TV. Ikaze. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF bwihanganishije inshuti n'imiryango y'ababuze ababo, buvuga ko ukekwa yafashwe akaba agiye gukurikiranwa. Nk'uko ibinyamakuru bitandukanye mu Rwanda byabitangaje, nk'urugero nka TV1, uyu musirikare yari yaje kunywera mu isantere yo ku rubyiruko, umudugudu w'urubyiruko, akagari ka Rusharara mu murenge wa Karambi, akarere ka Nyamasheke, aho akabari karaka umuntu witwa Damur. Uyu musirikare wa RDF yaje muri aka kabari ahagana saa 7 zishyira saa 8 z'ijoro. Yari yaje kunywera muri aka kabari ashaka kugenda atishyuye amafaranga 1600 yari amaze kunywera. Bagerageje kumwishyura arayabima, ababwira ko azayabaha kuri telefone. Damura aranga, baratukana ndetse baranarwana. Nibwo uwo musirikare yazamutse ajya ku kigo aho asanzwe aba, agaruka yambaye imyenda ya gisirikare ndetse afite n'imbunda. Ubwo yaje agasanga nyirakabari yagiye, yahise ahera ku murongo arararika, arasa umuntu wese wari uhari, aho hapfiriye abantu bagera kuri batanu. Ubwo yamaraga gukora ayo marorerwa, yagerageje gucika, afatirwa ahitwa Hanika yerekeza mu karere ka Rusizi. Ingabo z'u Rwanda zahise zimuta muri yombi, kandi nk'uko itangazo ry'ingabo z'u Rwanda ribivuga, azahanwa nk'uko itegeko ribigena ndetse akurikiranwe, kandi bakomeza kwihanganisha inshuti n'imiryango y'ababuze ababo kubera uyu musirikare. Nk'uko bigaragara mu itangazo rigira riti shooting incident in Nyamasheke district, Kigali on 30th November 2024. Rwanda Defense Force deeply regrets to the tragic incident that occurred in a bar in Rusharara Karambi sector in Nyamasheke district, where Sergeant Minani of 49 years old allegedly fatally shot 5 civilians in the early morning hours of 30th November 2024. RDF has been arrested the suspect and will take necessary legal action against him. RDF extends its deep condolences to the grieving families and friends of victims. Tugenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ko ingabo z'u Rwanda RDF zibabajwe n'ibyago byabereye mu kabari ko mu kagari ka Rusharara, umurenge wa Karambi, mu karere ka Nyamasheke, aho Sergeant Minani 39 akurikiranyweho kurasa abantu batanu akabahitana mu rukerera rwo kuwa 13 Ugushyingo 2024. RDF yataye muri yombi ukekwaho icyaha, kandi irafata ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. RDF yihanganishije imiryango n'inshuti babuze ababo muri ibi bihe by'agahinda n'akababaro. Komeza ukore subscribe kuri Hoparyon TV kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru zicukumbuye n'ibiganiro. Murakoze.